Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin al-qail wa ankihul ayyama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina wa maulana Muhammad ibni Abdillah miftahi babi rahmatillah al-qaimi bihuquqillah wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah. Aqulu da'iyan wa mutadharri'an ilaihi subhanahu wa ta'ala Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa ibti'adah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Qala an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Al-hadis au kama qala amma ba'du. Para alim, para ulama, para kiai, para asatid, langkong-langkong ajunan Al-Fadil Ustadz Abu Nawi, sareng ajunan Ustadz Hariruddin, sareng ajunan Ustadz Misbahul Munir, sareng ajunan Ustadz Mahfud, sareng ajunan Ustadz Khafi, sateja para asatid, para kiai, sebutan kaula amulja kita hormati, tokoh masyarakat, langkong-langkong bapak kepala desa Betobai Barat, sareng sateja jajaran posepo kampung selain, sebutan kaula amulja ajunan bapak hadirin muslimin, sareng ibu hadirat muslimat, lebelah tatangke pamili pencinta Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kaula ajunan seteja tetap berada dalam perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala, odi dalam keadaan Islam iman. Semoga tak icabutnya besarang Allah montak telah di bagian yanguh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sehingga perkumpulan siang makin keintoh teti tanda kangku terus saapol kumpul la kaula ajunan ku laku iswargana Allah. Amin Allahumma amin. Sebutan kaula amulja kita hormati sahibul hajah teretan simulja Bapak Munawi iki Pak, sareng Ibu Rafi'ah sekeluarga satu kaligus, sareng mantan si dua ini hari semakin Juhairiyah sareng Rohali iki. Semoga sareng Allah ita tiakia cuduan pasti dunia dan akhirat, barokah umurah, barokah ilmuna, barokah rizkina, mantir muka sareng Allah iparengna rezeki nak foto salihin was salihat. Amin Allahumma amin. Sebutan kaula amul jaki alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin. Kaulah ben ajunan isyang mangkin ikasokani sareng Allah along polong i tempat si mulja acara sesangat mulja ingki kento acara pernikahan si kento benika roma punga Bapak Rofi Amuloloh, benika roma punga tuan duma ikento mololoh, tapi pernikahan kento teretan mapunga mabangga
maseneng dek ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mi sepunika apa-apa karena umat ipun Rasulullah ngiring aturan-aturan, ngiring syariat Islam. Apolo ngabendreng bini, sering bini Apolo ngabend orang laki ki lebet aturan Rasulullah bangga. Kenapa teritan? Karena proses kanggo ngasih lagi nak foto soleh solihah pertama kali nampu lebet neng pernikahan. Makan orang kendo teritan ngas teteh kaula ajunan le ale kan panakan lebele mun kita anika ini kalau mun kita anika mun cuma ki abekalan saya ngas teteh cek litulit bekal cek bitobi bekal nika cek pelampel bekal nika. Kenapa bekal nika tadi bidana ben kita bekalan Pak. Cuma bekal nika patakotan takok ikala rek mun masalah hukum tak kingsero si haram pakun haram si juba pakun cu. Makan mun tero andi anak soleh cek sakrosak bekal nika. Nampu lebet pernikahan kel mun ki kal bekal lesium talitan. Sapora mun ki kal bekal layampel de remah lebih ki kal bekal icapo de remah andi anak foto soleh anak bibit telah rosak naudzubil lah mangkat tong jalan pertama mun tero andi anak soleh lebet pernikahan. Allahumma sholli ala Muhammad. Mangkat dalangkong sapora banyak kurutan kaula ajunan biasa gitu guru kaula ajunan silakan ampun nguasain ke ilmu agama walaupun abekalan tak tahu kabekal laga dinto misalnya kita tak perlu tahu ternyata kenapa jadi kita nikah maka tahu lagi kalau aku tidak tahu tak bisa oleh kan tapi pak makanya kaula mun ajunan sebagai orang tua mun andi kalmanto lake pas kalmanto na amit ngamit aki bekal lah kami tak kipotan sampean ike bekanung ranca ike beka katapang abu beki Pak mun ibeki paling ringan Allahumma sholli ala Muhammad mun ibeki ya cong nyaman ke ngabeur ngembun wah beringin embun beringin teretanna kanggo pangaman insyaallah mun abeur ngembun abeur teretanna insyaallah tak berian teretan iki keng muni ocol kadibi Pak. Nah untuk abu cik nak kan umur selekor tahun ben belu belas toh orang situ wanita kaki nurutin tu akibat beres Pak ya gelu lah gelu Pak Allahumma sholli ala Muhammad. Makan mun anak umur belu belas ben sekalekor yo col dua pasti aperian gitu paling punten ilong mere tadi pagi lihatlah aku macam pergi pada rumah cara aku aman ke Cina apa kiai sampian mun andi kalmanto lake lebih aman tuli panika jadi kita andi biaya tigel Pak tak usah abis tak biaya tak usah mun tak selamat tak napa mah kita selamat si wajib akad nikah nah selamatan kita hukum sunat muakkad iki Pak akad nikah semakin islamatin makin sunat muakkad akad nikah semakin salam menagi bulan datang sunat muakkad akad nikah semakin salam menagi tahun datang sunat muakkad akad nikah semakin tinggi salamatin itu pak bulan bukan sunat muakkad. Alhamdulillah sepenting akad nikah gelu selamatan dia bacaan tretan iki nun ki paman nak foto mun mari penikah Pak datang minta kebe jong kebe dapat kami jalan ketemuan ben rumah kosong Pak habis dicemok Pak kali Pak tak apa anak halal ampun ini akad nikah masalah agak itu Allahumma sholli ala Muhammad. Para tretan sami mulja kan setuju gula balajuan tulani nak putus soleh kan amin Allahumma tretan sami mulja sebut makan asera rohali juga rohali Romli orang abini ini niat pertama
orang adian orang abini ini niat tero anna. Nomor pertama niat ngiring lalampan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad nika Romli. Sepertama niat ngiring lalampaipun Gusti Rasulullah, bahkan tretan niat ngiring lalampanna sateje para nabi para rasul, karena sateje nabi rasul gak ditobur leburna araji pak, bur leburna araji malah nabi naga udah berajunan sesete atingkel raji sanga alhamdulillah atingkel raji sanga dari hebat orang abini gitu pak alhamdulillah. Nah mangan li cek kalau pain romli reng abini gitu pertama niat pertama ngiring lalampanna Gusti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sangat mendukung niat kita ceritaan, sangat mendukung. Timun bari malam mah gelek romli kita niat semakin niat ngiring lalampanna Gusti Kanjeng Nabi. Nomor setong, nomor dua keng niat tero andia nak foto solihin wasolihat alhamdulillah lah kangkui andi nak foto solihin pertama kali modal pasera embu sera nyaman kaya engki keto juhairiyah kangkui ngasih lagi nak foto solihin solihat sera embu karena embu itu orang bini keto bu satapol satapol derem satapol ini ke tukang sotok pak, tukang sotok bedereng laki nakal bekus nakal ke ibadah nakal ke alakoh muntakol sangat tak ngidinga muntakol belu tak ngidinga ini ke muntero cakanga babini insyaallah mun nabi ini cakang mun pah kol labi ini pah ngiding kol sanga kelar sing ngiding pentan nama tuar ya tegi bagi dadi mun tero jaga ibadah tero jaga alako peng laki di kabini karena yang bini itu setapol tak kelar sing ngiding pentan deng bini ini teritan tegi bagi alhamdulillah setapol segala ring bini kadinto Allahumma sholli ala Muhammad teritan sami mulia mun polana oleh pele oleh bisa milih teritan yang laki itu orang laki orang abini itu oleh milih lima liha keng karena artanah keng karena soki oleh bereng bini tak patiratin keng punya nabenya bek soki saya pentah polami kendei kebai panalaran tapi bagi polami kendei alhamdulillah. Nomor dua badaring bini ikabin li jamaliha keng karena ratinah saya oleh jepun Rasulullah oleh tak soki benita tak pete genteng toronah keng ratin saya pentah polami kendei tapi si minta nih kecil gosong siap takut tak terima mulai pikak di budi retan taiki bagi siap. Nomor dua, nomor telo oleh milih lihasabiha keng karena torona bagus saya pentah sendemin bolami kendein tegi pak keng tak langkung si telok ni kata ajamin pak tak ajamin seneng bunten kenapa ngabindeng bini soki tak ajamin seneng bunten banyak orang ngabindeng bini soki ni kasta pak kasta nampak cangkem deritan mon matua soki pak motor telo keng bakroy pamandiin mololo pak eta kedada porke lapce temu daya mi kabin kok anak kasta Allahumma sholli ala Muhammad ngabindeng bini ratin tak ajamin seneng banyak orang bahaya gara-gara ngabindeng bini ratin tapi sebelum Rasulullah gua padofar bidatidin taribat yadag pele orang sekuat agamana orang bini tarat tinta soki keng kuat agamana gonteng agamana kabin fadfar yadak taribat yadak ontong kau dina sampian sebelum Rasulullah amin Allahumma orang bini itu luar biasa ternyata setapol jepon segala contoh masih tore ngelak contoh serajin nih pak iki Allahumma sholli ala Muhammad pasirah contohnya Nabi Ibrahim kento abana kafir pak nyaman apa sih azarah ya Al-Quran azar nyaman Nabi Ibrahim kento azar
Ketu kafir celeng bolos Pak. Odi kafir mati kafir. Tapi apa tanda tanya abe gitu. Mak pas azar reng kafirnya ngelahiraki anak Nabi Rasul ulul azmi Khalilullah. Sera Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim selain Nabi Rasul ulul azmi Khalilullah kekasih Allah. Mak bisa jawaban kafir. Mak pas lahir anak soleh jadi Nabi, jadi Rasul ulul azmi Khalilullah berdepan apa? Jawabna ibuna Nabi Ibrahim binina azar kento aiki kita orang bini solihah saya nyaman Umailah ini kering bini Pak. Alhamdulillah ini kering bini non abana kafir tapi dia anak soleh karena embu solihah gitu. Amin Allahumma. Ini kering bini maka bu kini kaki deh bu benih keng ngalam sampian ibu ten keng sampian malah semangat ibadah ke Gusti Allah ini kesetu sebalik keteritaan sebora beda orang kafir seren ini nyaman benih anan orang yang kau ibadah tapi ini keputraan Nabi pasera nyaman kanan gitu benih anan yang kau ibadah Pak benih anan yang ben seromben putrana pasera putrana Nabi pasera Nabi Nuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi Nuh abana lahir putra laki hanya makan an. Sera kan putra Nabi Nuh anak apa kan kafir celeng molos. Odi kafir mati kafir. Mak bisa saja putrana Nabi. Mak bisa saja putrana Rasul beda apa? Jawaban epon bini Nabi Nuh kento rajin Nabi Nuh embun kan an kento orang bini kafirah orang bini kafir sehingga lahirlah anak kafir ini kadang bini Pak makan ulah matur satapol yang bini kita Allahumma sholli ala Muhammad teritaan sami mulia bapak kafir embun kafir bapak Nabi lahir anak kafir. Masya Allah. Alhamdulillah. Mangkana Nabi Ibrahim lambek ceritaan. Nah, kedui Nabi kedui putra Nabi Ismail. Nabi Ismail itu insyaallah ahli perjuangan, ahli merjuaki Islam, merantau ke berselebere sampai depak ke daerah Mesir. Nabi Ibrahim itu aloku neng India. Putra nak Sulun berselebet perjuangan Islam sampai depak ke Mesir itu Araji si Nabi Ismail itu putra Nabi Ibrahim itu Araji depak ke Mesir abid dan Nabi Ibrahim abana itu silaturahmi dari India aloku ke Mesir nyari putra ampunlah sari Araji Nabi Ismail gitu depak ke Mesir nyari Nabi Ismail abana gitu nyari akhirnya tanya koreng kayak Pak bengkona Ismail bin Ibrahim beda orang nggak boleh oke kisah compon Ismail elongkuin sarang Nabi Ibrahim depak kata lemah ternyata Assalamualaikum ternyata si bini sekeluar Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh pasir Pak dan gula telepon Nabi Ibrahim matuan nih Pak matuan saya bini gitu tuan Nabi Ismail iki matuana abana Nabi Ismail saya Pak den gula panapa parlo nah den gula parlo ka Ismail leres kinto compon Ismail iki Pak leres parlo ka Ismail Pak iki longku saya longku Pak keng Ismail makin sobung 2 hari ajalan tak datang Pak saya longku dimin wala datang lagi longku Nabi Ibrahim ngantos Nabi Ismail abid mulai pagi ngantos sampai malam tadi bareng keluar ternyata tade ada teh tade bideng tade aing pote ada Pak mi kutuku ku aing tade Pak saare gitu sampai malam akhirnya Nabi Ibrahim gitu amit balik mana talangkong gula mulia bawa cepor ngantosa Ismail punten tigel tak ngantosa bulan di kaparluan lain
cuma minta tolong ki kabelah aki ke Ismail. Kenapa Pak? Kontol lalabeng agenteen kolan coba iki Pak iki Peleman abid tretan lapar berban hari Rabu Nabi Ismail Peleman Rabu debak ketelem akolom mungkin itelem benyai pas ngabele si nyai kinto Kak Mas apa beda tamu iri bareng dia gitu saya rale orang nguning koro orang ngalancong raja kepon andi parlo kasampian keng minggu le atur kalangker alongku kalangker abid dibudin amit kecen gula amit Paleman nabi gula langlang bocah pun andi parlo ka Ismail punten gula andi kala parloan lain dikel gula tak ngantosa cuma gula sen mesena kasampian pada pagi ka Ismail napa le sen pesena sekento tak pati parlo mun bolan kana pace debu tahu ning cek debu panapa penika napa kabeh aki ka Ismail kontrol lalabeng agenteen karena be coba innalillahi wa inna ilaihi rajiun cepon Nabi Ismail berapa Kak innalillahi ababu leukeun kolek Ibrahim dari India Arabu dekat to napa segala kotika tak laku napa hormat napa gareng to sampean sobung tak man hormat tak kebe kita eren punten ate enten janjajan punten innallah kenon to tiga telag bibula kontrol lah banget serogan dewa anak bercoba masa bereng cerek bertamu sehari patah keluar apa bahkan para seragel orang jauh orang gonteng samini non telak serang Nabi Ismail nah pokok gente ini Pak abid tredan araji boleh Nabi Ismail itu abid berangkat boleh Nabi Ibrahim berangkat ke Mesir ntar aja silaturahmi kan Nabi Ibrahim Nabi Ismail nyari sare akhirnya tanya ke orang Pak uning kecompon Ismail Pak Ismail apa sih Ismail bin Ibrahim oh iki Pak kadisa tutu lagi kadisa Pak saya lagi si anyar nih Pak berangkat di Pak Isa assalamualaikum ternyata ada yang bini ini keluar waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saya Pak dan gula parlo ka saya lagi parlo ka Ismail leres itu combon Ismail iki Pak leres Pak keng Ismail sombong mangkin Pak ajelen abid kita Rabu saya antos di mini langker pertamuan bola mi sampai Rabu Pak yantos biar Nabi Ibrahim ngekot retan roket Pak ete keluar bidong keluar aing panas keluar aing telep keluar jojending kuring gedeng keluar kia Pak alhamdulillah sampai nyambeli agi ajem tretan Masya Allah yang kaya di kalabuan sampurna sampai lemah tarabu Paleman Nabi Ibrahim amit kula makin mulia bocah pun andi parlo ke Ismail tikel tak ngantosah kula andi kelakuan kewajiban lain tikel kebala ke Ismail kula bertamu kain kata ngantos kain kula mesen lagi pada pagi ke Ismail panah bapak kontrol lalabeng aja tak genten bagus kan Pak lagi Pak Masya Allah alhamdulillah iki Pak iki Paleman sambut abid Rabu Nabi Ismail mungkin akolom itu lom koloman ngaparing oning Kak Mas napa beda tamu iri berindek itu orang ngalanceng raja cepon andi parlo kasampian keng tak sampai ngantos sampai malam-malam mikin toh terus ada sen pesen lek beda nape kok pakon aturaki kesampian kontrol lalabeng ngai pakon cek tek genten polan kontrol lalabeng bagus alhamdulillah napa Kak kurwa ababu lele Ibrahim dari India berarti matua gula okay. Mata hitam mojok matua jangan yang belagi iku apa alhamdulillah Allahumma sholli ala Muhammad teretan sami mulja sebutin kaulah amul jaki tol mangkana panjenengan kaulah ajunan mun andi bini nyotok ka kaulah ajunan bagus masalah ibadah bagus masalah usaha tukang soto kesampean sokore Pak sokore berarti sampean andi bini pengaruh nyaman Pak iki bagi bade bini sampean ngojak Pak bejeng
landi kompoi telok Pak bojong Pak kalau tak terus ke Allah terus ke kompoi ya belah kanan Pak sokoren berarti adi pilih pengaruh sampean ini dia ngajak ke ibadah teritaan iki bagi jajok ini ibadah ini sampean Pak pulan bini tegas macam gitu Pak bojong Pak kompoi ya telok mau tak terus ke Allah terus ke kompoi ya belah kanan sampean aja jawab pacar terus colon nih macam ini sekali baca Pak onto ani bini macam menikah sampean tapi bagi reng bini ngajak ke ibadah reng bini ngajak semak ke Gusti Allah Allahumma sholli ala Muhammad teritan karena banyak orang kento teritan sukses kayak ngain reng toba ibadah sukses kayak ngain cek bong sombong keng beda orang bini senyodok ibu di kita teritan iki bagi mingki Pak kiai sukses cek bong sombong beda orang bini senyodok ibu di negak dinto makanya gue bersampian syukur andi bini tukang sotok andi bini ngajak ibadah ke Gusti ben panjenengan Bu gengain panjenengan sebagai orang bini setapol sukses sana foto iki bade panjenengan amin Allahumma artinya petong polo lema ben segemi tretan bapak tukang sotok ya keng segemi persen Bu tukang sotok petong polo lema sen karena paling manci tu anak orang sepobi ne Allahumma sholli ala Muhammad tretan sami mulja sebutin kaulah amulja aki torbetin kaulah hormati makanya di antarana hikmata orang laki bini gitu saling kaparcajeun tegi bagi si bini parcaje ke selake parcaje ke si bi kasih cek saling curiga tretan mun minpen iha tore Pak pen reng bini gitu karena terus terang Romli gitu semakin status seampun imam imam pas si bini gitu duhai dia gitu makmum Romli status semakin imam dari imam reng laki gitu imam sampai mulai dari dunia sampai ke alam akhirat mangkanta langkong kau lajunan sebagai orang laki saya ngajak tinggal diam saya mun bini salah kau lajunan wajib min pen bagus salah masalah ibadah salah masalah aurat reng bini lebur muka aurat reng laki kau lebur ajunan cek tinggal diam dari rumah itu ngol lah cek tokol Pak cek main kol tokolan Pak dari rumah ke pasenga pen mun min pen cek pen ilen Pak cek pen isar pasar pen imaroma tinggalak para tedunga ate le celep karo pur pemasok pen-penan nih pendidikan dari rumah le Bu cek beli aki boleh agak gila ruah apa ya Pak yemben keluar ke pager wadul gindul aku tanganmu lolor Bu aja Bu todus ke Allah todus ke manos sareng bini ini melarat sebah respon apa iya Pak iya melarat Pak ki alabun kadang Pak iki ki alabun napa jan latoro Pak reng tani miang ujeng masyaallah Allahumma sholli ala Muhammad tinggal jalaban Pak jalaban du malam pas enggak boleh sampai ke atoro gak dinto apa ceritaan reng bini itu bayi berek gitu benih ke bayi bini itu bayi berek mololo tapi ke bayi bini sampai depak ke swarga Allah amin Allahumma sholli ala Muhammad teretan sami mulja sebutin kaulah amulja aki torbetin mangka malah talangkong reng bini betul bayi berek gitu mun pada masuk swarga lebih ratin ban bidadari mun masuk swarga kalah bidadari teretan kalah Pak pada maratin Pak mun makalah bidadari ya swarga Pak mun samangken jauh korban bidadari Pak iki bidadari mangken mempatoron ke tase acopa aing tase taber Pak dari Roma copana dari apa membaring tubuh ibarat entar ke tase acopa kok tasein mati ternyata anak dari bajeng ngaco pamaku tujuh kok jering dun burung Pak alhamdulillah Allahumma sholli ala Muhammad mun pas masuk swarga nah mangkana reng bini kita makmum selake sebengal
cek bengal saya ngaku saya daerah mah bengal mun masalah banyak benta beni bengal pak bentuk nak kaleng bini sekento bereng bini banyak benta pun tan beni bengal ya pak lakar bentuk misalnya pak taikin lagi bereng bini kento teretan masya Allah Roma gak dinto mun ada reng bini sepe pak ikai masaos mun ada reng bini sepe tapi mun bereng bini ya Allah tahu sama li radio pak tahu sama rame pak makan palo sokoren tadi reng bini karo cuma banyak bentah beni reng bini bengal gak dinto bentun gak dinto makan belum sampai jalaben tak bisa menang cerita tak bisa cereng yang laki masih nggak oleh telur kecap si bini juga telur jus wah du menang ada makan kutu langalai cek pakala keng langalai Allah abu tak langalai kelar satu kar mulu lagi pak maka sampean wajib langalai alhamdulillah Allahumma sholli ala Muhammad kan beda tuh nging orang bini bening laki nih pak si laki cengkal cerita Allah si bini si laki ajulenan mulai beri si bini tedung cerita pukul 2 si bini itu cucu kemi si laki ibu datang tedung pak si bini cucu kemi abid nggak bisa si laki kita datang tedung boleh ibu din kol 2 si laki datang tedung isetin si bini mudi-mudi nggak tak kelar nyoro naburabuan ngiding tekerjet sebini ngabes laki datang syukur alhamdulillah agam mimun sate jadi jagain selaki kakak tekerjet dan jagi bulu ngiding berapa minta ater kak demak kejeding masya Allah kalau kejeding minta ater dia kok takut kak ada tinta-tin mati kapil saja tokan makan porkelap mingat renjang selaki paksa asok porkelap mingat renjang diburin selaki sebini tai santai ya tak apa pala tak ngater kok atos mulai gelek kengko akan miai beban lencak mare nih kok jangan si laki kiamat deh mau nak miai beban lencak lasing apan berpan minggu deh joko selaki mayu mau mulai gelek tak kemi ya dem selen deman matan jangan si laki keluar selaki keluar ngater si bini subhanallah doa pak kejeding tetan selake toju itani na jeding si bini dari kapuru labeng tak bintap ternyata akeme langsung nyocol sekali ada mau macam-macam ternyata macam-macam wewe put selake jen ngoso pak ajitan dendeng kurang ajar mak jelejer kurang ajar pak iya jia maki akeme nabu ikan ton niku si bini tai santai ternyata aja jawab nang tenang ya tak biasa kak biasa apa iya biasa orang kami nabu ikan to biasa iya pada benda nampere ruah oh jenata sekertesan kuntor raga luar jangan si bini diburin selaki saper ke tahu munda ya le iya lah pala tahun nah iku alhamdulillah teti lagi bini gitu mun bedese panas bedese jelep tak abit tokar gak dito tokar si abit mun pada panas si laki panas si bini pak maka tak tuli mare tokar gitu Allahumma sholli ala Muhammad baratetan mangkar sing ngajak sampai bengal ke orang lah kenapa di antara bengal sing ngajak sampai mintaan telak ini bu iki jek sampai mintaan telak ke orang laki mi seperti kayak orang bini minta telak kasih laki tanpa alasan seterang sejelas kak dinto sangat bahaya sanksi non sampai itu buah kini hadis ya haramaki bi Allah ngiding bau naswar he naudzu bila maka juga aja mun andi masalah berselaki cek minta telak mun masalah nangis tak napa lah nangis nyungkem kebental ya sok kaki mata tak napa bang selaki tanya ki arah apa ya dek lah nangis tok dia masalah mun cuma nangis tapi mun sampai minta telak ampun iki nun ki larangan berat di agama gitu ancaman tak bisa ngiding bau naswarga padahal bau naswarga itu karib perjalanan 500 tahun ampun ekeding teretan keng begi reng bini saya minta telak tak ngiding bau naswar kena udzubil
lah Allahumma sholli ala Muhammad. Para tretan sami mulja sebeten kaulah amuljaki tor beten kaulah hormati. masyaallah manteren banyak manfaat tinggi nun ki manteren banyak manfaat barokana saporan apa telat sida tengah pak sepora iki manteren bisa amin Allahumma sakadin toba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.